Kinoilam jung kiseng Hnyf, Fkjgp bat ke KSU, kila Kyrpad bat kentui kinong Trei ke State Bank of India Patharkhmah branch, ban Sangeh terikam ha ke nyau terik uyayong. Kabadi ke State Holiday ha ke Sngikut jung ke Shad Mynsiem hamadan waking Shillong. Kinoilam jung ini kiseng kila penken mau ba ke Shad Mynsiem kadi ke lek kemen chisin chisnem jung ke jat benri nyau terik. Halor kini kapang, laban pentip bat ban yathu shikiseng bhalang Khubor ki bank jong ke Sarkar India, kidi ki public sector undertaking, begini ringkat ki office jong ke Sarkar India, kidi ban bat boat ik syuti baka Sarkar India ke penbenaman kesnem ha unailor ne risau. Hang ni Shillong ke don kesenjuk jong ki officer jong ki tenat beper jong ke Sarkar India ki bedon Meghalaya. Ya kini kesenjuk ki officer ke bedon Meghalaya la ailat bikin jit ar nilai teli ki state holiday bat ban boat ha ke shisnem na lor ki ba ke Sarkar India kala penmi bat hukum ban boat. Kiseng bhalang lada ki kwa biki office ke Sarkar India kin boat kat tu kat ni teli ki shuti local holiday jong ke Sarkar Meghalaya ki don kalat ban Kyrpad ikinongilam jong ke senjuk ki officer Sarkar India ban penrung ye ki shuti ke Khuborjylla ha ke thup jong ki shuti bikin boat. Ban sulit khang kerdep ye ki jaka Trei jaka kata jongki. Kan baha banwa jingtip ke babenya ahlor kini kapang kenang ban tersiang ki kam ki jam hasnong hatha. Sampai mo to nangyang juni ki nangilam laitri kisang ki kontrol nangyang jungka ki SU Fkjgp ba Hnyf adil bunyi jingtip karki ba ka state bank Patharkhmah ndak sni ka play kalau nak kesini kepada kesini syak sistem kepada yang terik baru ki office Sarkar hari kesini khang handrai kepada state bank pak ka play mentah mereka kum ke jingya burum mereka yang iwe halor ka jingsim suti mereka ka program jengki syak sistem jengki khasi ke jongi te kepada state bank ka play pat nama yang juni singban khang mardor reka mentah kesini bangi maham jurn rut nane shikmat ba lada ki office Sarkar ki bidan pok ning area jungi ba kimborom lam ha kasing kerpang ka khasi khara udon ni mense ban shim da kwe ki lat kanti namar himpwa ba ni fer sha shewei pat ki jaka handri ngilong kaju apok kari kasi ka jungi dan mar katang shim ka we ka banta ka ba ni haban khanglang habor ki office ki ba lada ki pli ha kane kasi kabde kasi sha su musem ka ni yotrek ina yang jungi se wan ai tang kata ka Khubor.